Maka dai tau pandrita ko pasidaka kadai bangsa nedi ko patareka aja ni patama ko ti ko dui o ko nakantongi patama apa ya ko tamai o ko ati naganggu itu sampajange napa ni ko tomelo masumbang masalah nyo ko madeke ni itu apa tamai dalam apa ya natamo ko ati tata ni ya ko tak derengi ya tu sigaru-garu ni ko iya biya ko ye ko mi kantong saliwang insyaallah dan pagariki itu bahasa mudah tapi berat meki mengaji makoto aja na ya bako meki masempaja aja ko me masempaja na baca ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi iya lagi ko meka macerama ketika saya duduk itu pasti saya baca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah hadisna sari'an bi'izzatillah. Jamaah sholat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ya pengajian tae mabarakah sebab pas bertepatan dengan 10 Muharram. Karena kemarin itu baru 9. Hari ini adalah 10 Muharram karena masuk itu hari Rabu. Makanya hasil isbat pengurus besar Nahdlatul Ulama itu menetapkan hari ini adalah hari 10 Muharram. Jadi maka dari Nabi itu siapa yang memberi makan di 10 Muharram itu seakan-akan memberi makan kepada seluruh umatku. Nah, itu barakah. Makanya biasa tuh tema pecak. Iya, dia tahu kapan pecak atau pasti tangangnya. Iya. Jadi bulan ini makanya komega puasa ki sakangin na mega puasa ki banyak puasa na sabab kahadesa na nabi terampe makada nigi tau puasa o ko ulam Muharram asog yagi yami ko 10 na ya dampang ang idosesi tau tapi selain dari 10 ini senilai 30 hari. Jadi koma puasa Senin Kamis itu dapat pahalanya sama dengan 30 hari puasa dalam satu hari ya robrakaana. Jadi napa lepi-lepi puang Allah Ta'ala apalanna puasa di ulam Muharram ya. Kemudian saya juga wasiatkan sahakangi Bapak Ibu sekalian sebelum saya terlalu jauh melanjutkan ceramah, mari kita sejenak bersama-sama mendoakan Bapak Haji Rasak. Beliau sakit, dia membangun masjid ini untuk kita semua para jamaah. Mari kita membacakan suratul Fatihah, diambil barakahnya dengan
syifanya suratul Fatihah dan mendoakan kesembuhan untuk beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim rabbu khaliqa kulli syai' rabbullahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum astaghfir. Allahumma bi barakatil Fatihah bi karamatil Fatihah bi syifa'il Fatihah wa khususan ila Bapak Haji Abdul Razak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Situnganna kotomat bicara pamase malom masakka tu pamase na po Allah Ta'ala rilalanna agamata. Jadi ini jamaah yang kehadirin Pak Sengi usaha kangi nang keselesi di ibadah yak tarupurai, istilahnya bahasa Ogina ya sengi yak tarupurai lay panenungang namo de nami garupanna namo si rupa mi kuyulem panenungang paangkamatona rampe ale malambina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rilalanna hadisa namakada amala kaminan napuji puang Allah Ta'ala ya naritu amala mananungange wa in qallah namo cedde iya betul kan naro namo cedde namo tasiru pamikuyulemui pananungange apa iya tu mapananungange de nama gampang istiqamah itu susah apa iya tu ya sange samanga maka sibiang menrekno sesuai kedudukan na tepat iya ko makanja itepat maringang maka sibiang angkatonang katuto makutup pura sije manguju sorosi betul kan angka karena memang iman begitu nayiro tepat ka ngoki ati monro nayiro tepat puang Allah Ta'ala mato roi jadi ilau menyoko puang Allah Ta'ala napatata kangi tepat ta supaya wadingi istiqamah kulalan na ibadah na sabab iya mananna pakkasiwiyang angkay nasuron na bitta nasurop puang Allah Ta'ala pasti ang kamanamo tu pamase ilalan na kamanamo rata-rata itu semua ujungnya nanti itu kan disebutkan surga ini menipas sidakai mengantarkan ke surga bahkan sakbarae kemudian sampajange sikiri angka manemo jadi usahakan inang kasalasidin na ibadah taptulip pananungang ako sampajang maka mo garupan na sampaja to ang kasampaja tapi ako sampaja ngokohan desa lay jaming kakasi Allah maka de nabita iya komelo kumancaji tau ripujin na po ang Allah Ta'ala kasi di sampaja yan narito sampaja witir marepawa paringarangang iya makada usaha kangi aja na alpa witirita namo de tahajud awitirita niha jadi makanja mi ko to matahajud apa mawitiri atau mawitiri ki kemudian bangun sholat tahajud dena pada witiri si tahajud beda ia sampai tahajud sitonganna untuk mengangkat derajat kemuliaan ia witiri mancaji tau ripujin ki pong Allah Ta'ala ia ko makade kekasih Allah berarti wali Allah
Tokotomah kada wali tau ripo jinna tu sitongan na pong Allah Ta'ala. Jadi makanya tau pandrita iya komeko mancaji wali aja musalaiwi sampaja sunna witri. Manyamamoti jama bu koloki masigi ko subui. Kode to panabat tawe awitri ni jolo. Kode to pernah ketahui de petawitri. Tapi ya komeloki aman awitri memang ni ko pura ki masampaja sunna isah. Ya tapura masampaja ngissa asampaja sunna ni napa mawitri atau langsung mani mawitri din ta sampaja sunna isah jadi mato. Itu. Karena ia miko witiri usahakan na telu nareko ijame makoro kecuali waktu pacapurang barak nama salawat ni tawe na cede mani waktu sirakan iya akadaban ni usolli sunnatal witir rakaatan wakate masampaja sunna witiri sirakan karena pong Allah Ta'ala angka pendapat na alina pangulut Abu Hanifah alina tomi bawang ia Imam Syafi'i, Imam Malik, Ahmad bin Hanbal de nasapaka ya roh. Maka dari pengulut Imam Abu Hanifah, ia witiri etannya sunnah nekia wajib. Iya. Jadi ia tu pendapatna pengulut Abu Hanifah, maka dari ia sampai witiri etannya sampai sunnah, sampai wajib. Nah pancaji wajib pengulut Abu Hanifah, magi dah pancaji wajib. Maka dari pengulut Abu Hanifah angka hadisa na Nabi terampai maka dana nigi tahu dena witri tanya golong aku gitu kan itu jadi makai Nabi ta ya nangka tahu dena witri tanya golong aku berarti ya sampai jangan dena jamai dena termasuk golongan Nabi ta ya roh jadi makanya golongan orang-orang saleh adalah orang yang berwitir jadi aja tercapai sampai sunat witri aja tak ada sampai sunat mi de usahakan namunnya mi rota pandanunga kota jamai langsung telu lebih aman ya mi ko guru tak tu nanti di Fathul Muin itu di beberapa penjelasan ulama itu mengatakan 21 iya dua rakaat apa sirakan ya biasa ya ko langsung telu maripat tahun ini mani bawang yang penting mawitri kemudian usahakan ini yang kedua usahakan ni nang keibadata dia na cata i malaikat no isi sapi pakoling usahakan ni nang kapakasiwet ta ia dia na cata i malaikat ini misi urus si bopong Allah Ta'ala ibadah apa itu tafakkur ia ko sikiri angka lapalam angka ibaca misalnya subhanallah tasbih alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyul azim dia tasbih tasbih ke subhanallah masih kiri ki sana mari ngerang dari pong Allah Ta'ala angka dega baca dega nalepakan lillah tapi kita merasa dekat dengan Allah maka je rosanna dena to maka daman nawanawa pa ko to man nawanawa tapakkoro iya desa kadaga ro bicarogina ipangoloy atil lori pong Allah Ta'ala yinggerang isini natasalange deto ni pau deto to maka makoka de tinggeramui sininda atas salange ro pure jama na pemerasa hina di hadapan Allah ihinakan ni alewe we ga paje dosa aku ga pe kesalahan aku nasi de paje nasi aga ibadah upi ga we de pa nasi aga deceng nasi aga ni umur we ipasi timbang makoro nasabari na terima reni ki yana riyasa tapakkoro de gaga lepak lillah de dai baca ya tu ko to matasab be maka ke subhanallah ya ko masih kiri yang kai baca ya ro de ga bacana de gaga mamakobami tapi menghinakan diri kemudian merasa dekat naro amalan denis sama malaikat catai si sepi pakoling naro amalan denis sangi malaikat catai maka dai malaikat de urusu iya ne puang Allah Ta'ala si bawa atan nasi urusu dia kena catai malaikat yang kejumelana
Tapi iya ko yade na chata malaikat disuruh susi bapong Allah Ta'ala pamase isana. Iya na tunah kada na bita, iya ro tapakkoro iya ko bahasa sakaranya si jami tapakkoro masarolat bi inaya masampaja sunnah sisa burakanna. Iya na mega na salah pahami to matot tario lo mak guru tareka. Nasaba makadayase itapakkoro nasampajange. Ya jina mode to masampaja ko tong tapakkoro mo. Kamakino kebetul. Jadi itu kere makadayase tapakkoro nasampajange. Apa iya ro tapakkoro iya ko sijangi tapakkoro masarolat bine masampaja sunnah sisa burakanna. Nah iya ko to de nang kakapata sampaja sunnah sisa burakanna di ya ro lagi tarawewe 20 mapat diutu na din selesai. Iya palai ko makana melo masampaja sunnah sisa burakanna ai nah iya mi tapakkoro yase. Jadi de gagal palang. Yan na to nang istilahnya teman-teman teriolo tan nalapakan lillah. Yan na ro de nalat tu oko milalang. Iya. De gagal oko lillah we. Jadi de na chata malaikat tu. Ini misyuro si bapong Allah Ta'ala. Usahakan inang kapagkasiwit tamakoro Pak Bu. Kaya gawat tu de na kada ko pamasigi de. Aja ta salah paham makadesang tapakkoro. Totama masigi itu de namo ko ki bola-bola galuta namo to menre mi mapiso ko to pura mak bingku pura mak bajase pura masisi maka ko to bola-bola tudang natako ingerang-erang ya ro kesalahannya gaya ko mai kekurangannya napa merasa kita dekat hina kemudian mendekatkan diri ya riasa tapakkoro jadi dia tidak membutuhkan tempat maka mesti pah de tidak mesti dalam keadaan ada wudhu deh. Iya. Ya kita usahakan inang kapakasih tamakor nasaba. Iya ko pak dekeng matandri ya ro kedudukanna. Nasaba hamba dengan Tuhannya itu dekat. Apa don rupa tu tahu mangolo kupong Allah Ta'ala maka itu pandrite angka tahu mangolo kupong Allah Ta'ala menghinakan diri mapakatuna alay na makdepe angkato tau makdepe kupong Allah Ta'ala karena ibadahnya ito tapi makanya tau pandita ya yase itu tau angkat pakatunay alay na makdepe kupong Allah Ta'ala daripada nalapuro ibadahna apa iya ko ipakatunay alewe berarti kita menghinakan diri di hadapan Allah mengagungkan Allah yan na ro kisah na pa pangulut ta Nabi Musa ro wattun na melo si runtu si bapong Allah Ta'ala melo lo mewe si runtu pong Allah Ta'ala suro lo buki tursina ya ro bulu nonro ya Nabi Musa lo si runtu pong Allah Ta'ala sebelum na ipodangi Nabi Musa oko pong Allah Ta'ala maka daya komeko lo si runtu ya Musa bawang di atakku bawakan salah satu hambaku yang hina bawang tau matuna yang hina ya narona kada Nabi Musa nasapa ni runtu i asu sedupe syukur lang ita pamakan Nabi Musa iya nakapang apa cajin na po ang Allah Ta'ala matunay apa iya to na najisi iya to na tapi manawanawi Nabi Musa nasawa iya to siya suwe pak dia nasampajang diga kewajiban sampajan na diaro na madosa iya ko sorimon rimatu diga aga pertanggungjawaban na ay de tanenya jo kasi runtu iya nana bicu macule maka Nabi Musa iya nanya diga malak na dia na siya aga malak na pa anak mopi tapi manawana si Nabi Musa nasar anak-anak dia namiga dega nam siaga malak na dia turun na siaga dosa na ay tanenya lo si sapa runtu tau mato tapi maka Nabi Musa iya nanya mega dosa ni meta dituo tapi yero na reke na sahay mega dosa ni pa meta dituo mato ni
tapi maka we megatoro malana Pak Meta ni makasih mana wanawi Nabi Musa nasai berarti tanya aja iya haje nakaapang rewalo ko nyelene nasai iya naji atan na po ang Allah Ta'ala kami ng matunay ay joke ni law ni bukit tursina elatu kubulu makai po ang Allah Ta'ala ihla na like lagay sandala Musa napaitanay kaya ni atakku usurak ko Musa makai Nabi Musa makai kau runtuh buat tapi dega agak sanding iya na atamu kami ng matunah aga nasa po ang Allah Ta'ala nalay decin na degaga mo bawa Musa apa iya kini angka salasi din na atakku mo bawa paja ko manca jinabi aga maknanya ropa maka day patareka iya komelo ko si runtu po ang Allah Ta'ala apakah tuna ale ko lorialena si runtu betul apa iya na tu nioli Nabi Musa si runtu karena Nabi Musa menghinakan diri aja tak kadai purana matahaju po puratona mapuasa puratona masidak kai aja na mereka aja magai nasama makade to pandrita iya ko to pandrita ya jelaskan makade iya ko ibadamu mo pangolo mo dape maborro mo sanna sombong na dinawat dito sombong nasaba di na to mungki to mas sampajan tegare kanja na batin na to pandrita pakalu de na mungki pada na idi ang kahadere ko to de na mungki hadere ki masampajang mga ridi na rekodi datapa kamakai katau ko masitagan pada mungki tuo pada bato ki magala pada padan kabatu tapi cini mama tepa si salah jadi ya ro tepa purerisa makalani makataniwi po Allah Ta'ala makatini tonci na tepa to hukumnya ti na taro tapi po Allah Ta'ala masumut tamana alina mato jaga ibi jadi alina malengi tapa na tolong makasiyan makita pandita aja lalu mo maborro apa dena mungkin makasiyo ko dena leko tapa po Allah Ta'ala berarti dena wat diki borro wat dimi syukur jangan membanggakan diri tapi bersyukurlah ya dia aja takkan lagi tegere ini tutul itu lo mak dere japa aja manci kita borok mantu wakiro takak borok ki takadaki pak dole alhamdulillah papedalle tepat nalengi pong Allah Ta'ala na wadding ipigau pakasibeng kamakiro apa dia namun kita masam pajak ko dia nalingi tepat pong Allah Ta'ala nalena mato malingi itu iya na tunah kada patareka iya mato maringerang iya mato pale paringerang yan na tunasak maka daya mato mingerang nalina mato masampajangan ngalina bakal kuyasan maka daya ro sampajange tepak pa nayiro tepak po Allah Ta'ala jadi nalengi tepak untuk ipake maringerang ko alina kama kiro ini tu gaga de gawa di padami itu ko masumbangi dito lawa dito maburro maka na diko jolo bos pule kendroy sama malu kak niga patuji telo mak balancok ko warummu po Allah Ta'ala matur dale berarti dia naman di ko dia naman dingi mabangka na sama magay po Allah Ta'ala manamo matur yan na riyasa kembalikan semua kepada Allah tapi maraji-raji ngero di maka day tau pandrita ko pasidak ka kadai bansa nedi aja tapatamay okko ati ko patareka aja ni patamo ko ati ko di okko nakantong patama apa iya ko tamay okko ati naganggu itu sampajang napa ni ko tomelo masumbang masalah ni okko madeke ni itu apa tamay dalam apa iya natamo ko ati tata ni iya ko tak dereng iya tu sigaru-garu ni okko iya biya ko mi kantong saliwang insyaallah dan magariki itu bahasa mudah tapi berat iya ko nulle ni tahu istilahnya beribadah tanpa menghitung luar biasa itu
Ku beribadah tanpa menghitung. Apa kang ka mana mobab na pa to? Angka koha desa maka de kijama ya makopalan. Maka kamana na rampe. Itu bab awal. Pada guru ta maka de kalasa sidi. Enre kalaski cede yerui sapae pamase. Nasaba iya ko hitungan pahala nabitta lagi makada dega gatau tama suruga nasaba amalakna betungan naro dega gatau genna amalakna komelo mi itimbang nasabari na yero patame suruga iya miwat di tama suruga te ko pamasena pong Allah Ta'ala eka makiro jadi na tu ampai yero tilaw madari satu nabaca mata ilahi anta maksudi waridaka anta matlubi ilahi anta maksudi idi mi po wakatai sampajak ko jitanya sampajak baba buat meki mangaji tabaca yaro meki masidakka tabaca yaro ya ko deni baca ukila langati ko meki masumbang ya ko takatan nini dita tapangolo niya tita ilahi anta maksudi pun ia pasidakka kidi mi wakatai waridaka anta matlubi pun pamaseta mi po malak na uharapkan pertama nih meki mengaji makoto aja na ya bako meki masempaja aja kome masempaja na baca ilahi anta maksudi waridaka anta matlubi iya lagi kome ka macerama ketika saya duduk itu pasti saya baca itu ilahi anta maksudi pun idi miya kataye waridaka anta matlubi pamaseta ni po malak diharapkan itu aja kuncinya iya na dece momelo tapi kau pangoloy ya roh pangoloy sama angka tu penjelasan atau pandita bakanan mengatakan hadis bahwa niatnya seorang muslim itu lebih utama daripada amaliyahnya iya